Sawubona, good morning, good afternoon, good evening. Depends with ukutholeni in le video. Ukhehlelezi udokotela ukhehlelezi okhulumayo bafowethu. Ngiyacela ngiyaphaphatha kunina abaphathi bezwe, ngicela uhulumeni kakhulu, ngicelela izinyanga belaphi bendabuko ukuthi sicela ukuthi basinike ithuba sisebenzisane nabo odokotela besilungu, the western doctors, because sinayo umbono noma sinalo ikhambi esilikhiphile noma esilizamayo. Mina as uDr Khehlelezi myself as inyanga yodumo already senginayo imbiza uSlay Queen which falls under uSlay Queen engishoyo ukuthi imlaphile umuntu senginabo ubufakazi umuntu engisengimlaphile kade se test positive. So angisho ukuthi ngiphakamisa uKhehlelezi but ngiphakamisa inyanga zase South Africa ukuthi can they please consider us as abelaphi bendabuko. Ngicelela on behalf of abelaphi bendabuko, ngiyacela bafowethu siyaphaphatha, ngicela mawuthola le video idlule iziyofika eParliament, siyacela basinike ithuba nguDr Khehlelezi balithathe ikhambi lami baliteste sengimlaphile umuntu. Ngiyabonga.